I pozdravljam, dobrodošli u prvu epizodu Minecrafta na mom kanalu. Sada vidim malo laguje, mada sve će se to srediti kad počne igra. I znači, snimamo Hunger Games. Šta bih htio da kažem? Znači, ovaj kanal će za jedno mesec, 2 do 3 promeniti ime u Best TV. Zato što počinjem da snimam sa moja dva drugara, Andrija i Đorđe. Tako da će se promeniti ime kanala. I samo da bih htio da kažem da se kanal zove, da bismo mi odmah krenuli da snimamo zajedno, ali imamo tehničkih problema. Đorđu ne radi internet nešto, Andriji i komp u kvaru kao i meni, ali na svu sreću ja imam laptop, tako da odlučili smo da ne bismo gubili vreme, da jedan snima, a ostali da se priključe kada... Bacio je sekiru. Verovatno imao sam pogrešan klik. Ok. Pokupit ću ovu sekiru. Inače, nadam se da vam se sviđa ova moja tekstura. Pokušao sam da nađem što bolju, a da mi ne secka Minecraft. I ovo je bilo odlično. Znači, nije neka glupa. Ok, tekstura ima i posebne zvukove, nije klasična tekstura. Ok, ovdje imamo dobre stvari, pokupimo to. Ovo je metalna sekira, odlično, ja sam mislio da je wooden, nego... Mislio sam da je stone. Idemo ovdje po ćoškama, ne, to je crafting table. Ne mogu sad idem tamo po chest. Ako ne mogu da idem da gledam da li ima tamo chest, evo ima ovdje jedan chest. Arrows, 2 jabuke. Imamo bow i arrows, odlično. Koliko imamo strela? 3, ok. Idemo dalje. Ovdje obično ima chest, ali idemo ovamo. Pošto ja retko kad idem tamo. Sjećam se ranije dok nisam imao premium account. Sam tako maštao o Mineplex i svemu tome. Da, kad smo već kod nemanja premium accounta, verovatno ću snimati sa mojim drugom, Adrian Vagić, ako vam to nešto znači. Snimat ću Minecraft sa njim, zato što njemu radi komp i sve to, tako da to će biti odlično, ali snimat ćemo na nekom drugom serveru jer on nema premium account. Zato me i ovo za premium account je podsjetilo na to. Tako da možda budemo snimali na serveru Full TV ako znate koji je to kanal, ali sumnjam da neko ne zna. Tako da, eto, to vam je neka informacija mala. Što bi još mogla da kažem? Dobro, ništa. To sad idemo da tražimo neprijatelje i da krećemo da se bijemo. Da vidimo, ok, ovdje se sad sužava mapa. Inače, novi sam na Mineplexu, da znate, imam, možda sam pre 2 nedelje sam počeo da igram na Mineplexu. I potrošio sam već dosta ovih gemova, potrošio sam na Hunger Games, 2 kita sam kupio, mislim, kupio sam 2 slučajno, htio sam samo Brawlera da kupim, slučajno sam kupio i Archera, zato što sam htio da kupim Brawlera i kliknuo sam na Archera. I onda sam se tu jako zeznuo i pokajao. Sad, da vidimo gdje su neprijatelji, 132 bloka daleko, dobro, nije ništa. Sam ovdje ovo pokupio, jesam, možda i nisam ja, ali pokupljeno u svakom slučaju. Šta bi još mogao da vidim, supply drop, da li neki pada, ali ne znam gdje je, a iskreno i ne mogu da ga tražim. Samo sjećam se, bilo je nekih bugova ovdje na ovom Mineplexu. Ima neki lik u centru. Da. Bilo je nekih bugova na Mineplexu, sad ovdje, kao bug neće da vam... Kao supply drop, a u stvari je supply drop iza bordera. Je li ovo neko pokupio? Jeste, vjerojatno. Nije. Ali da li sam mogao dobijem duplju stvari?
Supply dropu inače dobijate uvek po 2 stvari, a ja sam dobio najgluplje moguće 2. Što se tiče supply drop. Dobro, imamo ovu metalnu team, zašto baš team? Evo ga je neki lik gore, njega ćemo da ubijemo, a team, šta da radimo? Team je team. Okej, tamo se bore likovi, nadam se da će jedan da ubije jednog, a drugi će da ostane meni. Mislim da se ovi ne čuju preko Skype-a zato što vidite kako su pogubljeni. Možda i nije team, ali sigurno se ne čuju preko Skype-a, ali vidite kako su pogubljeni. Ne, nije team. Odlično, odlično. A, tu ću gledati. Sad ovdje ima još jedan lik. Eno ga tamo. Što mi laguje ovako. Jel on sad se namešta nešto ili laguje? Nadam se da se namešta. Hvala druže. On baca sekire. Ja sam mislio da on meni daje kao da se obuče, da se... Ajde. Ubit će me. Ubio me. Dobro, ništa ljudi, šteta. Nisam bio baš dobar u ovoj partiji. Potrudio sam se koliko sam mogao, sad ko zna koji sam, vidite, 1, 2, 3, 6, znači negdje sam 7. Što i nije toliko loše, ali moglo i bolje da bude. Šteta što sam snimao, ja sam ispao ovakav noob, ali okej. Sada se radi prva epizoda, bit će bolje u sljedećem, tako da pozdrav ljudi, nadam se vam se svidjela ova epizoda, konačno iz 3. puta snimam, ništa se loše nije desilo, izvinjavam se, hvala što ste pratili ovu epizodu i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi, pozdrav, ja kliknuo lobby, pozdrav.